HYC lingba ka education cell mentaga si ka khatkhandai terik uyayong kalawan benbu jingtho showmentry katnat pule uba lakmen rumboy hakabai day ba ka common university entrance test kabla pintre kam the university grand commission min hak arphoi terik uleber ban penlong bet the entrance test na ka bentaki khana bakwa pule shiki kardan university unong elam ka seng ula ong baki babun ki khana pule kim patep ekane baka jingwan jongki kala long ban pinshai baki khana banele yak entrance test ki deben penrong keteng haswa kalai pau tere uyayong ula kintu yomentri katanat pule bon pha jingtep shabarok school khamtam shikit han nyong kandong ban bu ru eki help desk ani ki jaka ai jing hikai ki khana kumno ban penrong keteng elade nakabenta ka entrance test education cell CEC mentakasi Ginawan Magbo ya ka memorandum akmat jung education minister ba akmat ben taksi hanya ko sekretariat alor ka nongrem kabaiday ban ka common university entrance test ka ba la issue ka UGC university grand commission men ha ka arpoi direct jung bunai march kabaiday ban kondok nomor kabaiday ban kondok ban kanika tas anda marpa gini yo jengkep haduk mentamanya hi kawat gini nak statement jong education minister alwar ka university common university entrance test biang ba hakini ki kredap hakini ki benai boladap ila isu ko statement ba ede ba ka test ban kandak kan national testing agency kepada ka agency keban penyat ke ministry of education jong kasukar India kabaiday bat kani khinjat nak yang keseng di kwa ban pensai ni namar bang i ba kani kadai ka changes ka batmai ya ka bal introduce ya ka UGC hakaba ki babuni ki samala pule khamtam ki ba up ya result class 12 jom ke embus ki 4 shimna tep ni bana ai halwar kani namar ba katkum ka guidelines ni ka bal set ka UGC nak umta ki UGC ki UG program jom bro ki course nadu ka ni ka session 2022 onwards ki funded in Central University ki private university ba Christian university ba kumjuro ki we ki higher technical education nakaliang ka UGC kala set ya kata ka suggestion ba kala ai kata ka direction ya bro ki jaka pulih ki ba enroll ya ki kena ha ki UG program ki ba pair ba nadu mata senam nadu kini ke session 2022 ka admission process hakini ki jaka pule kalong baik ding bakan ke common university entrance test ya keban conduct dekat national testing agency batang kini ki kena dibala ban clear ya kini ya kan tes la ban enroll haki admission jom kita ki kurs berpikir kumjuru kini ki university kin pediang ani kin adopt ya kata ka score ding bakan ka common university entrance test nomor ba hakini senam bala light lanjutan ki university ki berconduct ki common entrance test nak kajong but based on that common test di university ilani ki college ki ju admit ki kena hendrai kani rum tau senam arajar akuat ka sistem kala change hakaba ni ka nakliang ka ni nakliang kaseng hoi ni halor kani ka common university entrance test ni nakliang seng ni semua ba hoi ni sutu ba kandan ka jingta ka bakraw ya ki babone ki kena pule jong ka jala namara ki babone ki kena pule jong ka jala ngim pa jumlien ban apia hoi ni la ki dan ki kena ki ba apia ka medical ya kan dat ban ka IIT mo hendrai hakini ki exam ki ba long ki ni ki general degree jadi UG program babone ki kena ki late direct admission hakini ki university lanyo hakini ni di Central University hendrai ki state private university ki babone ki kena ki based on haka merits ka baki yo ya haka result ka joki ni sutu ba kadan gaji hendrai hakawe pat kaliang ni sutu ro kadan ko ka advantage namar ba kani ka das ni conduct baik tang haka sisin ba conduct baik but ailat ki kena ban kin namar tang dada ikna ki apply haki lesi ki apply haki lai South University tang kaya tu ko kani ka katas ka kani common entrance test hakasi ga bait ko batang kasamjing ki kena hanuan apia let apia ka we university ni apia hakoi pat university baling ba kani ka university common university entrance test ka persuke ikna shibun mar baki hapan apia betang ka we katas bat kan peladu yaki nakaba penstam kaban penkre ya buntli ki common entrance test ada yang kesang di lah
ngin sa upload ro ya kanika website jong kanika CUTE sama.in aka Facebook page jong kasang balada ki don kini kena let's say hoi I kena asur kila don kini ki cyber cafe mah kila let's say bla ban enrolling baki cyber ndai ngi sto baki kena nong kendong bat ki beboni ki semjing ya mar ba kamtam ka internet ro kamlang ka babyang bat tenak liang kasang ni ada don kini kena ki ba semjing ya ban enroll hakanika website nam taban nam ta kanika common entrance test kila ban approach sa kasang link ba ka Facebook page ni kila ban phone ni kinong ilam jong kasang lani ban 1 miro saka office terkam jong kasang ban iklan nakliang kasang kila banyarap ban yaki kena ki kwa ban enroll hakanika website nang berkini kanika common entrance test dan nakliang jong kasang ngi kwaro pan ngi nakliang jong ka education cell jong HYC iklaro banyarap iki kena ki kwa ban enroll hakanika website nam taka admission process